gospođo? Halo? Čujemo se. Pa ali nekako, ko da imate kako bi vam rekao, 5 kila tijesta u ustima. Ne čujem vas baš previše. Babo? Da, dajte, recite u vrtu u kutu krt, da isprobamo zvučnik. Ja sam Branka. U vrtu u kutu krt, recite. Vrt u kutu Krk. Ne krk. U vrtu u kutu krt. Krt, onaj čorak. Vrt u kutu Krt. Ne krk, vrt. U vrtu, dakle u vrtu, recimo imate vrt doma. Vrtu? Vi izađete, poštena žena, normalno malo izađete u vrt i kažete, kak se muž zove? Moj muž se zove Milan. Milane, u vrtu u kutu krt. I Milan sačuvnicu, naravno, samo saspe. Oboje patrone u krta, lagano. Ovo je slijep kod očiju. Znaš, uopće ne vidi koga gađa. Dakle, u vrtu u kutu krt. Vrt u kutu Krt. Bravo. Evo ovako. Nemo mi. A tako ti, naš asistent dolazio 500 puta po bočice. Automat za... Kad budeš na novoj bolnici. Automat za uzimanje novak čaja. Joj, tako ti kuk škripo kad ti ugrade, uzmi. Ne, on dio tvrdi. Bješ tamo. Gospođo, ja prođem ispod Kotlokrpića kuće, Kotlokrpić kotlom kuću krpe. Daj. Kad to kažete, onda ćete dobiti nagradu. Mladen, je li fino u duhanu? Meni? Zlato moje, zaspo. Gospođo, Branka, evo ovako, mi ćemo, budući da ste pravilno izgovorili u vrtu u kutu krt. Da. Jeste izgovorili? Jesam. Recite ponovo, molim vas. Vrt u kutu Krt. U vrtu u kutu krt. Evo ovako, mi ćemo se lagano poigrati i osvojit ćete abnormalnu nagradu, uopće se niste ni nadali da ćete to dobiti. Ma da. Ozbiljno vam kažem. Otvarali te tako na stolu. Pustite me iznervirao, ovo dvojica su me iznervirala. Onda unaprijed već zahvaljujem. Otvorili te i zatvorili tako, gore na rebru. Ne govorim vama, nego kolegi. Gospodin Željko, već vam unaprijed zahvaljujem. Joj, gospođo moja, vi bi sada pomladili se 20 godina da znate šta ćete dobiti. 20 godina mlađa, evo. Jel? Ne bi bilo loše. Pa ne bi, ma šta će vam to, nemojte. Nemojte, mladi su najgori. Jedu drogu, idu na ples da se slegne droga da bi mogli još pojesti droge, užas. Znate vi, gospođo, šta je to droga? Da, znam. Na koji način mladi jedu drogu? A oni to pušiju. Ma pušiju. Ko vam je to rekao da pušiju? I injekcije dobivaju. S injekcijama. Šta je smiješno tu? Šta je smiješno kad je pogoda da injekcije dobivaju? Šta možda mladi sjede u čekaoni i ima čovjek sav istetoviran koji zove onda sljedeći i onda mu zabije injekciju. Gospođo moja. Šta se sad ti tu zapinju? Zato jer nema žena pojma. Ima pravo žena. Oni vam jedu drogu. Šutite, tišina. Šta puši? Oni kupiju. Recite, dakle, oni drogu što? Kupiju, pa stave u injekciju, pa onda si pikaju u ruku. Gdje je točno u ruku? Pa na podlakticu, nadlakticu. Nadlakticu? Da. Ne, u čelo se zabio injekciju. Pa dobro, Zuhra, molim te, dobro, Zuhra. Pa što vi pitaš ženu od 102 godine kako se mladi drogiraju? Da li ste vi, evo, pošteno priznate, ikad pojeli malo droge? Ne. Sigurno? A krem juha od droge? Ja uopće ne pušim ništa, kam da bi drogu potrošila. Pa ne morate pušiti da bi... Ne morate, čujte. A muž? Isto ne. Malo u vrijeme pete ofanzive, malo. Ne. Malo svrku u novine. Ne. Malo svrku u novine. One divlje, one bijeke. Taman naslov, Džemal Bijedić surovo se, samo fino. Iz oslobođenja malo. Dobro, nije, upravo ste, gospođo, evo, to je samo bila štih proba, da vidim s kim imam posla. Ne znaš s kim danas imaš posla, čovječe. Ne znaš s kim imaš posla. Da li znate što je ovo? Šešir. Pa to je sudoper. Nije to sudoper, gospođo. Nije to sudoper, to je... Šešir, brate. To je logan za kotlovinu, ali sa otvorom za čišćenje. Dobro, hoćete začepiti. A šta to nije logan za kotlovinu? Logan za kotlovinu? Da, pa ima fino otvor za čišćenje. Ti si već oslijepio od alkohola. To vam je, gospođo, felga od dajca. Dajca felga, samo kromirana ono, za proširi dajcu gume. Roast fry. Gospođo. Molim. Ovo je roast fried i najbolja stvar na svijetu. To verujem. Vidite kako se blista, kao da je od srebra. U redu je to. U redu. Hoćete i kuhinju možda? Nismo vidjeli nikad ovak nešto. To vam poklanja Kordijal. Drago mi je. Pa, meni je drago. A ko vam je drago? Hvala vam lijepa, vama i sponzoru.
Dakle, Kordijal, naš Kordijal, znate, radi se Da. o direktorima svemira za kuhinje, a ovo je korito Franke se zove. Da. Dakle, vrhunsko svjetsko korito za sudoper i vi imate staro sigurno, jel da? Da. Daruvar, da li imate staro? Dakar. Stari. Stari je bio tamo. Jel Da, vam muž stari je stari? već. Da. Pa dobro, Zuhra, gađat ću te sa soma maraka ću te pogoditi u glavu. A Evo. šta misliš šta će reći sad gospođa? Pa Jel ja imate stari? pitam- Naravno, raspada se. Jel vam treba? Naravno da mi treba. Jel vam drago? Naravno da mi je drago. Da je iskrena, rekla bi da je jučer kupila sudoper. I da ne treba Onda hvala, ništa. dajte onda nekom ništa. drugom. Onda ništa. Evo, da je iskrena. Znači, vi ste jučer kupili sudoper. Pa on se šali. Aha, dobro. Dobro, Brankica, podatke u režijama ostaviti, može? Da, i onda, gdje se to podigne? To je sad malo... U teretani. Gadna. Ne, šalim 6 se. ujutro kod toplane, gospođo, dođite. Gospođo, u teretani Ne, to u pet, u podignete. pet. Odete u teretanu pa podignete. Ja ne mogu vjerovati. Gospođo Branka, nemojte slušati. Da, Najeli da. se droge pa balanzove bez veze. Majmuni im ispred face letaju. Gledajte ovako. Hvala vama. Jesam ti Pa rekao? samo malo, gospođo. Čujem. A kao ne puši drogu, ja. Branka, Molim. Avenija Vukovar 68. Dobro. Bivši Rans Moša Pijade. Znate Da. li vi ko je bio taj Moša Pijade? Da, heroj naš. Sve A zna. šta je taj heroj radio? Književnik je bio. Tako je, prevodio je Knjige. Žedne preko... A, ne, ja sam mislio da je... Prevodio je Kapital s Ja sam mislio njemačkog da je na neko ofenzine jugoslovenski. prevodio preko neke rijeke. Pa i to je forsirao radio, marš. da. Malo Tu puši. mu je Nazor. vjerojatno i pala na pamet ideja da postane prevoditelj. Znaš, kad je preveo prvu grupu preko rijeke, Ja ne mogu vjerati, Branka. Vidite o našim veličinama i herojima kako se danas mladi sprdaju. Da, šta A će? da je njih bilo Igonski marš malo potirat. Samo noge od ovuda rastu, iz ovdje, ko zulufi noge. Od Svako zime. vrijeme nosi svoje. Tako je, gospođo. A Tako volio je, je gospođo. Moša Pijade malo smotat. Znam ja to. Ostavite podatke u režijama i dođite sutra u Aveniju Vukar 68. Hvala. A kad smo već, što im gledali kod Aveniju Vukar 68, opet smo dobili dosta pisama, glede i u svezi Snagatora godine. Ja ću vas samo zamoliti da bacite oči. Ne sad ići u kupaonu, ti. Už uopće ne znam da imamo interaktivnu televiziju, da ja gledam šta gledatelji rade. Kašljo, ono bio znak najteže bolesti. Govorim Jadranku preko. Kašalj bio samo dok si ledene sante, kao malo prehlad. vjesnik proljeća. Vjesnik proljeća ti bio kašalj. Ja u plućima nuklearka.